He whakawātanga o horere nā te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, te whaia te tarahiti whakataunga o Ngāi Te Rangi. Hei tā te iwi nei, ko ngā mahi whakahe i te Māori, whakahe i te tiriti, whakahe hoki i te reo, he mea takahi te tiriti me te pire manatika. Kaia mai oho pānapa o te rito nā whakamārama. Koe nei te porotehi a ngā iwi o tauranga moana i te rāwiki, a koe nei te karanga o Ngāi Te Rangi i tēnei wiki. A lot of people are disgusted with it, but it doesn't matter to this government. They don't care whether Māori people are disgusted. They believe that they need to go down this road. Our people are feeling disgusted about it, but they're feeling very happy that people like us and other Māori organisations are getting in the ring. E ai kia Ngāi Te Rangi kei te takahi te kāwanatanga hou i te tiriti o Waitangi, whai muri i tana tohu i te whakatarewatanga o ngā tikanga tiriti i roto i ngā ture o nāia nei. The purpose of this is to, number one, slow the government down and get them thinking a little bit more clear about what they should be doing with regards to their legislative responsibilities. Number two, make it really clear that we will contest vigorously any way that the government may try to extract our language and our tikanga. I te rāwiki, ko hoki atu a te wakakotahi ki New Zealand Transport Agency wakakotahi, ki te whai i ngā kaupapa here a te kāwanatanga hou. E ki ana a Stanley, kia mārama ake, e hara ko te pānui e pāna ki te whakarere kē i ngā ingoa o ngā kāwana amarara te mea tika. Well, I think it's a government that thinks it's bold enough to be able to do that. It's doing legislative changes by press release, and we've been letting them get away with it up till now. We just say, no, fuck you, we're in. You want to poke the bear's starting to roar. Te āhua nei, ka maha noa atu e nei whikoi o te hapori me te iwi ki te whakahe ki te tini o ngā kaupapa here a te kāwanatanga. Mai oha pānapa, te ao mārama.